Ngabana Waiguru auma kuhingura thibitari wa Kamwana Ngariama Gicugu na ceceni ya guthima mirimu thibitari-ini wa Joshua Bai o kuu Gicugu. Waiguru hamwe na arumiriri ake makinyururia mubunge murugamiriri wa atumia wa kaunti yo Purity Wangui Ngirichi uria wiriga guthama kiama-ini kia munini wa president kia UDA thiku nini tu thutha wa Waiguru guthamira kuo kuma Jubilee. Na tutiretekere kubenwa ate mundu akaugaga anga erirwe anga atigete gute mundu wa muingatire mundu ena guo yauga ne guo ena ke ena guo nonda kauge Ngirichi agithama augire kiama kiu kionanitie kwenderera Waiguru kihitahitaniro-ini kia Waiguru na Ngirichi gia gutuika gavana wa kaunti yo githurano-ini giukite. Waiguru akinyururia mieri ino ya Ngirichi. Kiama kire turathurana nakio gukugirenda gakiretwo atia kiretwo atia president uria turenda kugathura Otebe ndio ngekoro Ngabana wa independent. No mwakorete maendeleo mayao nitanete na thirikari eria eku. We independent thirikari no gutajia kweli. Waiguru arauga ndaretigira kung'ethanira na Ngirichi ari UDA ari mundu kiumbe kana ona ari na kiama kingi. Turoria kura cia 2022 kuringana na wera uria turutete. Na niguo turauga ati miji wera wa Ngirichi uria mwaka muthiru arakoragwo akioneka kaingi micemania-ini ya munini wa president na kiama kia UDA. Muthenya wa ira arari kiganjo kaunti-ini ya Nyeri kuria president Uhuru Kenyatta arahumbaga riri igongona ria kurikia mathomo ma maabitha a borithi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.